Technopol strong security force na popilui acres hangmati sashiman mihaira. TKS na DNL President Li magatom maraga chitui kalan haira longnau bingjangda ngasan khui haira. Ringyaophi achu Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen in apami dele pau bing mai saina nangrumsa. Technopol strong security force na popilui acres hangmati kada sashiman mihaira. Security force kala forest division na Technopol livada illegal popilui je yauthang sashiman mihaira. Otngru chile Technopol police station we azingli team jina loikong pungren pamli kuikakana. Maram chui case tasang haira. Operations kadaya khalei Kangpokpi district strong security force in a forest division na kodsimli operations bada popilui acres tharaga da sashiman mihaira. Kala luibam jili leikasa ram katomtheilak phaitan mihaira. Lui jili shijin mikhavai haikasa har la ariping apam jili tota mihawa. Authorities na investigation wuivang case tasang haira. Tangkhul katamnaw saklong na Tangkhul nakalong President Swart Vashumli magatom mara ot sakmang rumara da gabi shok haira kasaji khalan haira. Hiwi maramli long ray TNL kala long naw ping TNAL, TSL, TKS, TMNL kala jangkhang yi kathana ping jangda direct phangathang gazipam naka phap takhang rum khuira haira gaji chanbao mishoka. Jiwathi shurda Tangkhul katamnaw saklong wi chiti direct akathang shok haira kasaji khalan shok haira. Jitada sada jiwi maramli DNL na mishok haira kasa tarik katumui jithai kami jila khalan shok mihaira. Tishar liruf nit ayam mayon pok haira pani jiwi haugapok ang ranangi jili NSCNIM Army General MCVC Long Vipu Ningkhan Shimre na maso sami UNC President NG Lorho na kayawo kala DNL President Swart Vashumna Function President Samia. Ang ranangi jili Ansam Naka Women Union NPMHR Naka Lawyer Association Manipur Wikathana Bing na Festival Exponent Sada Vazanga kala Longnau Bingwi Minganin Bing Special Guest Sada Vazanga. Panit Haupo Kawai Kuru Rawung na Tulu Kongmi kala Tishar Sab Kulakpa Es Ung Mario na Horaimia. General Ningkhan Shimre na Kamatwili Varena Ngale kala Sovereignty Mayon Kawai Jiham Kahai Jili Sakta Kui Kawai Kasatsanga. Free movement regimes quick atwi kala leret ngavai kapin jina itumi political machine li sagaze la ngalei quick atwi maramli ning kharit ran na kachi kasatsanga. Liru punit kamyon hili leke shiwi athayaw da kokasada nganing kawai general Ningkhan na kasathaira. Tishar wi liru punit handicraft angran angi wi masowo 48 mau ACMLAL tikho da samira. Kala cultural angran angi wim sowo Jandil MLA SS Olishna Samira. Tishar liru nightly jingai MLA Kushim Vashum na masowo Samira. Tishar liru pnichi akamatai jishatam kupsangra. Tangkhul zimik shangwe platinum jubilee kamayon ay nga soda annual kasip pamdale. Pungrumda semkasa gaji tuigwili rinda platinum jubilee gazip ji pungre awung tang humpungli aya tarik teruk tang hapokda ajukup sangra. Gazip jili mi shapanga shikangurum dale. Tangkhul zimik shangwe platinum jubilee kamayon jili IRS retired Timothy zimik na masowo sada pilan kangami. Ringwe Baptist Church Rebuster Mingaw zimik na shimtar jikat miya. Outer Manipur MP Alfred Kangnam zimik na aje jubilee ngalung lan mira. Timothy zimik na Tangkhul ngale hakasang wi maramli kasat sangda itumna sampangran kateina ngapai kathui maramli mik rajang kawai kasat sangan. Nakawi ngale inch akha aina tangda mashiman paimara kachi hangta ngale nga kawai lungsanglak aina kasat sangan. Manipur li khudlai misang kawai governor na red kami atam pehaira. Ayala Kudlai Kaika Dr. Ibojan Singh Special CDO Unit in charge kala Subidar L Pinekananda Singh OC Special CDO Unit li misangachi. Itumna paningung by 2023 State Road Kamrat Eina State Armories Eina Kudlai Taraka ngapon tui kahaina. Jingri kawai sada illegal arms saikoro voluntary surrender sa kawai Governor na atam kami zatra kahai hapta khani shikawi lungli firearms 860 kada misangachi. Kala ammunitions explosive materials la tacticals items ngata da hamsang haira.
hamsang ga hai khut lai ping ji ka chi we na khui khala phashok khawai sadale kala disarmament drive we ot ka shok thei khui khawai access sadale yachi Yarili Lupata Gaza Wuivang, Manipur Police na People's Liberation Army PLA wi mi khani to khuihaira. Pawati shurda Ngairangbam Ajit Singh Zingkum 59 kala Laishram Bijoy Singh Zingkum 56 Anili Police na Yorapung Imphal East District wi na ayat to khuina. Police na kahanga thishurda ani khanini yari private firms government officials kala warehouses pingli danti na lupa poga khui ot sasai maram hiwang investigation chatmaman teleyechi Manipur li senior productions mathamai khawai ka sali Manipur governor Ajay Kumar Bhalana ka sathaira white revolution operation flood we manga aina sarkar na seizat kala ot kate ngaran mida senior production mathamai khawai ka tom mida le the governor na hanga maram hi Bishnupur district milk cooperative union LTD pimul we mi pingli aya raj bhavan li ngaso kapam le ka hangna Manipur li bimul we ot sada khalei maram maleilak ina Bishnupur district li ka shok kajang maram hang jithaida senior producers pingna kasak samkapang seizat supply li khanga chap kala lengano mathada mawashung kharar maram li phejithei Pimul na sada khalei dairy farmers pingli gagadomina governor na maya khangai phongshoka kala achon na kasak samphangda khalei maramji yangsang mira kaji tuimiya Dairy farming ningshiya sa khawai kasata mathada sa ka stately mangawala ka high white revolution khuira shapra kala china farmers pingwi lansin la state wi lansin mathameng sakrada kasat sanga Manipur na kumkhali sene 82 dons produce saya ka demand pay mi khawai production chung khamei sarkar saya the governor china hanga New education policy NEP with 3 language formula ji ngalei bai de wuivang phaya the union minister Kiren Rijiju na hanghaira NEP 3 language formula we maramle ngaphat ngaye sada khalei maram maleilak aina aze state u shong aina ningka khurik leida le maramli khanghan sada Rijiju na hanga ningka khurik leida khalei ji chanpau li khangwi maninga kha kachi ka thana maram hili politics ngriau khawai sada khalei na da nghan kai The 3 language policy hi country wuivang kaphana the Union Minister of Parliamentary Affairs and Minority Affairs China paume pingli hanga Thermarin kala atui arawi maram aina ngale mga kaya sa da Rijijuna hangsanga itumna theibai new education policy with 3 language policy hi wiathi shurda worship li avaram tui aina tam gaji thei kala kadam noping atui ara kuthum thei phulungra gaji hi zanga atui ara ji kuthum wi ngajaili khani na Indian tui nga sa phulungra kala chi kadam noping wi ning gachang aina vaira gachina chili hindi dam phulungra gajiwa mazang mana Ka 3 language formula hi center sarkar na hindi damngasa khawai kasana da kaphen learning ka khrik leida Tamil Nadu sarkar na mamaya lale makamya chiling aning tit center na funding lo ba crore midala NEPG mazat na ngasak mara da Tamil Nadu chief minister MK Satin na hanghaira ladluida ajui khamtaya pauping Technopol strong security force na Popilui Acres hangmati sashiman mi haira TKS na DNL President Li Magatom Maraga Chitui Kalan Haira Long Now Bing Zangda Ngasan Kui Haira Achu Pau Hiling Jang Haira Pau Nada Clay Nathum saikorali Ringyaophi Kala Kamhai Simik Shong Sa Serana